Maiyũrĩtwo nĩ marakara bamĩrĩ na aikari a Timau kaunti-inĩ ya Meru kũrĩa mũtaaramu wa ũgitĩri Mwenda Binjiwe aumĩte meyumĩrĩtie na kũrũrũngana thabarĩ ya makĩria ma kilomita 10 nginyagia wabici-inĩ ya mũnini wa komishona kumana na kĩrĩa marauga nĩ gwĩkururia kwa mĩhang'o ya gũcarania na Binjiwe ũrĩa worire tariki 12 mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ. Tumekaa huko nyumbani kwetu kutoka tarehe 12, lakini hakuna kukura, hakuna amani, hakuna kupumuzika. Tuko na usuni mwingi sana tangu tulipopoteza mtoto huyu wetu Mwenda Binjiwe. Tuko nchi gani ambaye mtu anaweza potea? Sasa tumemaliza wiki 3 akiwa anawekwa kwa magazeti, kwa maredio na kwa kila mahali popote tukiwa tunasikiza tu Mwenda amepotea. Sasa imefika tukasema sisi hatuwezi vumilia tena tukiwa wananchi wa Timau na wa Bure yote kwa jumla na wa Meru. Tukasema leo tukuja kwa DCC tumwelezee kilio chetu, na tukasema kila Jumatano tutakuwa tukijitokesha mpaka tupatiwa Mwenda na serikali yetu ya Kenya, sababu ndio ikana haki ya kutulindia Mwenda. Kũringana na ikaria nĩkĩeha kuona atĩ Binjiwe ndarĩ onekana ona thengia ũkorwo nĩ ũmwe wa maabitha a tene arĩa makoretwo magĩtungatĩra bũrũri, kuona arĩ abitha wa KDF na oho mbere ya orĩte arakoretwo akĩruta wĩra wa utaalamu wa maũndũ megiĩ ũgitĩri. Tuko na hakika tangu kutoweka kwake alikuwa anafanya kazi katika idara ya serikali. Twauliza tangu alipotokea alipewa ruhusa aende nje na akurudishwa kwa wazazi wake wajue aliko? Na kitu ya kusangasha ni ya kuwa huyu mtoto wetu ndiye anakilisha serikali. Sasa tunashindwa kama mtoto wetu wa internal security anazapotea hizo siku zote. Mwenda ni mmoja wa Mkenya. So ndio tumesema tukuja kwa DCC kama representative wa national government ili tushughulikiwe na mtoto wetu apatikane. Na kama vile mwenzangu amesema, hatutatulia, hatutalala mpaka Mwenda Binjiwe apatikane. Aikari a rĩu morĩtie thirikari ĩhũthĩre ũtaaramu wa kĩrĩu nĩguo gũcarania na mũndũrũme ũyũ, amu rĩu bamĩrĩ yake ĩtigĩtwo na kĩgirĩko na makĩria kuona gũtirĩ riboti maabitha a ũgitĩri makoretwo makĩheana ciĩgiĩ mĩhang'o ya gũcarania nake. Within 24 hours mtu akifanya hata maovu bwana DCC anashikwa haraka sana na anapatikana. Why don't they track this? Kenya yetu iko na teknolojia ya hali ya juu sana, na tunahimiza ya kwamba hii teknolojia ingekuwa imetrack pahali Mwenda yako, na ndiposa tunauliza mbona tumenyamaziwa hivyo siku hizo zote. Serikali imechukua jukumu. Nafikiri hiyo kisa haikufanyika hapa, lakini pale uchungu iko saidi ni hapa kwa sababu alisaliwa hapa. So ndivyo mnaona mumeandamana mpaka hapa. Serikali najua iko na network kali, na tunawaambia kwamba kama bado yuko hai atapatikana. Binjiwe akiura kũrerĩkana arĩ thabarĩ-inĩ ya gũcera kwao mũciĩ mwena wa Timau Mburi ya ithũĩro, ĩndĩ ona thengia gũkorwo ndarĩ onekana rĩngĩ. Ngari ĩrĩa ahũthagĩra ĩrerĩkana yakorirwo ĩtetwo mũgũnda-inĩ ũmwe wa kahũa kaunti-inĩ ya Kiambu. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.